Amakuru Now TV, we are to give you update. Twanje kwasoza kunze umuduko cya ku muyoboro YouTube berekanizere ko bimeze neza cyane tuguha ikaze muri gahunda y'amakuru ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 muri studio murimo murasuzwa na Silva. Amakuru yacu uyu munsi agiye kuba yakibanda ku myidagaduro, aho rero tugiye kuba twagaruka ku makuru agendanye n'imyidagaduro ndetse na siporo. Muri aya makuru rero tugiye kuba twashingira kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kugaruka ku gitaramo Mbaturamugabo cyabereye mu karere ka NYAGATARE, aho rero ari igitaramo cyari cyahuje uwo bita Tiger cyangwa se The Ben ndetse n'umuhanzi witwa 001 cyangwa se BRUCE MELODIE. Aba bombi rero bakaba bataramiye mu karere ka NYAGATARE. Turaza kuba twagira byinshi tugaruka kuri kino gitaramo, we nuze kuba wajya kure, hariyo abastari bagiye batandukanye, uraza kuba wabamenyera muri aya makuru umenye ngo ni bande abari bagiye hariya NYAGATARE. Tukiri mu bitaramo by'Imbaturamugabo mu karere ka Huye ku kibuga kinini cya UR cyangwa se University of Rwanda cyangwa se University y'u Rwanda ishami rya Huye, naho hari kubera igitaramo gikomeye cyane, aho rero iwacu muzika festival yari yatangiye. Rero abahanzi bakaba baririmbiye abanyehuye, uraza kuba wagira byinshi umenya ndetse n'udushya twaranze kino gitaramo cya iwacu muzika festival. Hari n'amanuza, hari n'agaseke gakomeye, amakuru akomeye twakuye ihuye y'ukuntu igitaramo cyagenze ndetse n'abantu bategura iwacu muzika festival. Hari byinshi bagiye batangaza, bagiye batubwira, aho rero hari surprise zigiye zitandukanye bagiye bategurira abantu bazitabira bino bitaramo bya iwacu muzika festival. We nuze kuba wajya kure. Turaza kuba twagaruka ku nkuru nayo yakasamutwe, akaba ari inkuru y'uwo bita Gloria Mukamabano wakoreraga ikinyamakuru cya RBM, wamaze gusezera mu itangazamakuru. Kuri ubu amakuru ahari na yahe nuko Gloria Mukamabano yongeye gutangaza ko agiye kugaruka mu mwuga w'itangazamakuru, ndetse ku bantu bibaza niba azagaruka kuri RBM yagize icyo abivugaho, yabivuzeho iki, uraza kuba wabimenyera muri kino kiganiro, muri aya makuru yitwa Amakuru Now TV, muri kumwe na Silva. Kandi ikindi nuko Gloria Mukamabano yagize ibyo atangaza abamukunda bagomba kwitega nibihe abateganyirije, uraza kuba wabimenyera muri aya makuru, we nuze kuba wajya kure. Rero amakuru rero turaza no kuba twanababwira ko ikipe ya Cote d'Ivoire ku mugoroba yaraye itsinzwe 2-1 n'ikipe y'Ubudage. Rero uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye, akaba ari match yari nziza cyane. Ubwo ni mu makuru Now Sport, we nuze kuba wajya kurereka. Rero tuguhe ikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho n'itsinda rigari rya Fisto Biwood Entertainment. Aho rero niba uri mushyashya kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, ndagusaba gukora subscribe kuri no YouTube yitwa Amakuru Now TV, ugakanda kunzogera kugira ngo rero ubashe kuba wamenya byinshi abiba bitandukanye. Amakuru tuba twamaze gushyira kuri YouTube ukaba wagenda uyamenya, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ugakanda like na share na comment, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Reka rero amakuru yacu tuyatangire muri uyu mujya wa siporo, Amakuru Now Sport, aho rero tugiye kuba twabagezaho uko match yagenze y'igihugu cy'Ubudage cyangwa se Germany ndetse n'igihugu cya Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire. Rero umukino waraye ubaye mu masaha ya nijoro, ubwo rero Ubudage bwakinaga na Cote d'Ivoire. Uno mukino warangiye ari ibitego 2 bya Germany cyangwa se Ubudage ku gitego kimwe cya Cote d'Ivoire. Mu gice cya mbere aya makipe yagiye kuruhuka. Ikipe ya Cote d'Ivoire ifite igitego kimwe, akaba rero ari igitego cyatsinzwe n'uwo bita n'umukinnyi witwa
w'imyaka ku munota wa 30 nibwo yatsinze igitego cya Cote d'Ivoire. Amakipe ajya kuruhuka rero ari igitego kimwe cya Cote d'Ivoire ku busa bw'Ubudage. Hanyuma rero baje mu gice cya kabiri nibwo ku munota wa 68 aha rero Ubudage bwabonye igitego cyo kwishyura rero no ku munota wa 93 rero bari mu nyongera y'iminota ine rero nibwo Ubudage bwongeye butsinda igitego cya kabiri birangira match rero irangira Ubudage butsinze ibitego bibiri kuri kimwe cya Cote d'Ivoire. Rero tuvuye mu makuru agendanye n'imikino, reka tuhite twigira mu makuru agendanye n'imyidagaduro, aho rero tugiye kuba twahera ku gitaramo cya The Ben ndetse na BRUCE MELODIE bakoreye mu karere ka Nyagatare ku munsi w'ejo wo kuwa gatandatu. Rero ku munsi w'ejo wo kuwa gatandatu nibwo mu karere ka Nyagatare hari habereye igitaramo gikomeye cyane, aho rero cyari cyahuje abahanzi babiri bakomeye bafite izina rikomeye mu buhanzi bwo mu Rwanda, aribo BRUCE MELODIE ndetse no bita The Ben. Rero muri kino gitaramo cyabereye mu karere ka Nyagatare hariyo abandi basitari bagiye batandukanye, abo muri sinema ndetse n'abahanzi. Muri sinema rero hariyo uwo bita Nyakso cyangwa se umusomaliya, hariyo Clapton Kibonke, abo bose bakunda uwo bita The Ben. hariyo kandi Dr. Nsabe rero bo awongo no muri comedy ndetse n'abakora icyo bita Nuza Gens Comedy, abari abahungu b'abanyarwenya bose bari bamanutse i Nyagatare. Rero iki gitaramo ni gitaramo cyari gikomeye cyane kubera ko ni gitaramo cyari kirimo n'umuhanzi udaheruka kujya kuri stage ariwe bita Kitoko rero akaba yararirimbye indirimbo zigiye zitandukanye, gusa mu mihanda y'ijya Nyagatare yerekeza kuri stade yitwa Gorogota. Ubwo ni kuri stade ya Nyagatare hariyo urujya n'uruza rw'abafana benshi bari baje gushyigikira uwo bita Tiger B cyangwa se uwo bita The Ben. Rero nk'uko mwagiye mubikurikira, uwo bita The Ben ni waririmbye mbere, hanyuma uwo bita BRUCE MELODIE aba ari we uza gusoza igitaramo. Iki gitaramo kandi amakuru ahari ugomba kumenya nuko kizakomereza mu karere ka Bugesera. Rero niba waracikanwe n'igitaramo cyo mu karere ka Nyagatare ku munsi w'ejo, rero uba witegura ko mu minsi iri imbere mu karere ka Bugesera bano bagabo uko ari babiri bibihangangiye muri muzika bazaba bagiye gutaramira abanyabugesera, rero ntuzacikwe. Rero tuvuye kuri kino gitaramo, reka tuhite tujya ku gitaramo cya Iwacu Muzika cyari kiri kubera mu karere ka Huye ku kibuga kinini cya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ni igitaramo rero cyagaragayemo urujya n'uruza rw'abantu batari bakeya hariya i Huye, aho rero abari bitabiriye kino gitaramo cya Iwacu Muzika bari baturutse mu turere tugiye dutandukanye twegereye akarere ka Huye. Rero mu bari baje kwitabira kino gitaramo cya Iwacu Muzika giterwa inkunga na MTN cyangwa se MTN Iwacu Muzika Festival 2026, aho rero baje baturutse mu turere tugiye dutandukanye harimo akarere ka Nyamagabe, Gisagara ndetse Nyanza, aho rero aho hose baje birunda mu mujyi wa Huye. Hanyuma rero icyo wamenya kuri kino gitaramo cya Iwacu Muzika Festival, hakaba ari abahanzi 8 bagiye kuzengurukana na MTN hirya no hino mu Rwanda, gusa ntabwo uturere twose bazatugeramo nk'uko ingengabihe yabo ibigaragaza. Abahanzi 8 bazasusurutsa abazitabira ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival 2026, aho rero kuri ubu byatangiriye mu karere ka Huye, aho rero bataramiye abakunzi babo mu gitaramo cyari cyatumiwemo bitanemiye Platini. Rero akaba ari mu bamwe begukanye Primus Guma Superstar 2017. Aka nagashya rero MTN Iwacu Muzika Festival izanye, kubera ko yavuze ko umuyobozi rero utegura bino bitaramo yavuze ko bagiye kujya bazengurukana mu bahanzi 8, hagomba kuba harimo n'umuhanzi watwaye
Primus Guma Superstar akazajya atarama. Ubwo rero uwo wari uteganyijwe gutaramira abanyehuye akaba ari wo bita Platini watwaye Primus Guma Superstar 2017. rero ubwo n'abandi bajya batwara Primus Guma Superstar rero mu masizon atandukanye muzagenda mubabona uko rero Iwacu Muzika Festival MTN Iwacu Muzika Festival izagenda iba mu turere tugiye dutandukanye. Rero ni igitaramo cyabimburiye ibindi cyabereye mu karere ka Huye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho rero ababarirwa mu bihumbi bahateraniye baza gususurutswa n'abahanzi. Ni igitaramo rero cyatangiye ku isaha y'isa 9:22 kiza gusozwa ku isaha y'isa 3:30. Hanyuma rero abahanzi basurukije abakunzi b'umuziki bavuye mu turere turimo Huye, Nyanza, Gisagara na Nyamagabe ndetse bagakomereza no mu yindi miji, aho rero MTN Iwacu Muzika Festival na 2026 izageramo rero izagenda igera mu turere tugiye dutandukanye hirya no hino mu gihugu, aho rero bazaba bari kumwe n'abahanzi bagiye batandukanye, harimo uwo bita Amalone, hakaba harimo uwo bita Loskana, hakazamo uwo bita Kivumbu King, hakaza uwo bita Marina, hakazamo uwo bita Kensolo, hakazamo uwitwa Bushari, hakaza uwitwa David Se, hakaza n'uwitwa Chris Easy ari nawe muhanzi uko uzajya gusoza kino gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival. Rero andi makuru wamenya kuri kino gitaramo nuko nkuko nabibabwiraga uwo bita Chris Easy yaje asoza kino gitaramo. Gusa ntago nava kuri no nkuru nababwiye ko muri kino gitaramo Iwacu Muzika Festival cyabereye i Huye ku ishami kuri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho rero bagiye banatanga umwanya abantu bafite impano zigiye zitandukanye baragenda barazigaragaza. Nk'ubu rero harimo abagaragaje impano mu karere ka Huye bakizamuka, aho rero bahawe umwanya harimo uwo bita Aniseti uzwi ku izina rya Polivante. Rero hakaza n'abandi bahanzi bagiye bahabwa umwanya, cyane cyane rero uyu bita Bibe Bityo Aniseti niwe rero abantu benshi bagiye bibaza ati uyu muntu bizaba bimeze gutari n'uwo bita Mugara Awubeya. Aba bose nabagiye baririmba muri kino gitaramo. Rero muri kino gitaramo cyitwa MTN Iwacu Muzika Festival uwo bita Chris Easy niwe wagipfundikiye ku isaha y'isa 3:30, aho rero mu ndirimbo yazamukiyemo cyangwa se mu ndirimbo yamuzanye ku rubyiniro harimo yazamukiye mu yo bita Sampe yakoranye n'uwo bita Dani. Nanone mu ndirimbo rero yagiye aririmbira abakunzi bari bamutegereje i Huye harimo indirimbo yitwa Edeni, hakaza iyo bita Basisori yakoranye n'uwo bita Pasi Kizito na Sekoma. Rero yakuririmbye n'indirimbo yitwa My Mind yakoranye n'umuhanzikazi witwa Otanice, hanyuma aririmba iyo bita Bana, hanyuma aririmba indirimbo yitwa Bana yakoranye n'uwo bita Shafi. Hanyuma rero mu gusoza yasoje aririmba indirimbo yitwa Jugumira yakoranye n'uwo bita Kevin Kade n'uwo bita DJ Philipita. Iyi ndirimbo niyo yapfundikiye igitaramo cyari kiri kubera i Huye rero ku kibuga cya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho rero igitaramo cyarangiye ku isaha y'isa 3:30. Nk'uko mubizi abanyamakuru ba Amakuru Now TV baba barimo baragerageza kubagezaho amakuru, rero haba hari kugenda habera ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Rero nuko igitaramo cya Iwacu Muzika MTN Iwacu Muzika Festival cyagenze mu karere ka Huye. Rero tuvuye kuri kino gitaramo cya Iwacu Muzika Festival, rero reka tuyite amakuru yacu tuyasoreza kuri no nkuru y'uwo bita Gloria Mukamabano. Rero yamaze kwemeza ko agiye kugaruka mu itangazamakuru. Rero Gloria Mukamabano uherutse gusezera
kuri RBA agiye gusubira mu mwuga w'itangazamakuru nyuma yo kumara iminsi mike yerekeje muri Leta Zunze za Amerika. Mukamabano Gloria uherutse gusezera mu itangazamakuru nyuma yo kwerekeza muri Leta Zunze za Amerika yatangaje ko agiye gusubira muri uyu mwuga, aho rero azajya akorana ibiganiro na Jean-Pierre Kagabo bahoze bakorana mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru rwa RBA, aho rero agiye kujya akorana na Jean-Pierre Kagabo kuri YouTube channel yitwa KP Media 24. Ibi rero yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Jean-Pierre Kagabo kuri KP Media 24 cyabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Mukamabano rero yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo ubuzima bwe nyuma yo guhagarika itangazamakuru akerekeza muri Leta Zunze za Amerika, aho yari asanze umuryango we. Yavuze ko gufata umwanzuro wo gusezera kuri RBA bitigeze bimworohera kuko yabitekerejeho igihe kinini. Rero yanagaragaje ko nyuma y'icyo gihe abitekerezaho yahisemo kongera gusubira mu itangazamakuru akongera kuganira n'abamukurikira. Rero ikindi rero wanamenya nuko Kagabo yahise yiyunga mu bya Mukamabano, avuga ko kuri KP Media 24 bagiye kujya bateguriraho abakurikira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru kandi biri ku migabane yose y'isi, aho rero azaba ari kumwe n'uyu bita Gloria Mukamabano. Nkuko rero mu kiganiro yagiranye na Gloria Mukamabano hifashishijwe ikoranabuhanga bagiye babigarukaho. Ku rundi ruhande Mukamabano rero yongeye kwerekana uburyo yumvamo ibijyanye no kuririmba, ndetse avuga ko hari n'indirimbo ateganya gushyira hanze mu minsi iri imbere. Ubwo rero abamukunda ntimuzatungurwe no kubona uno Mukamabano wahoze ari umunyamakuru kuri RBA ndetse akaba n'umuyobozi wa Kigali Channel 2 cyangwa se KS2 agiye kuba umuhanzi. Yakomeje rero avuga ko mbere yuko ajya muri Amerika hari alubumu yakoranye na producer witwa Davidenko, ndetse ko ashobora kuzashyira hanze indirimbo mu minsi ya vuba. Ikindi rero wamenya nuko Mukamabano yamenyekanye cyane mu gusoma amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda. Uretse kuba yarabaye umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake, Mukamabano yari n'umuyobozi wa televiziyo ya Kigali Channel 2 cyangwa se KS2. Iyi ni televiziyo ya RBA ariko yo yita ku bintu by'imyidagaduro cyane. Mu mwaka wa 2015 nibwo Mukamabano Gloria yasoje amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri ry'itumanaho n'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda. Yanize rero icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu masomo ajyanye n'iterambere ndetse na development studies. Rero yinjiye mu itangazamakuru akirangiza amashuri yisumbuye, aho yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye birimo Contact FM, Radio na TV 10 ndetse na Royal TV. Rero mu mpera z'umwaka wa 2016 Gloria Mukamabano nibwo yerekeje kuri RBA. Jean-Pierre Kagabo ugiye gukorana na Gloria Mukamabano nawe yasezeye kuri RBA, yari amazeho imyaka 22, aho rero yahasezere mu ntangiriro z'Ugushyingo 2025. Abanyamakuru bakoranye igihe kinini kuri RBA mu biganiro bitandukanye harimo n'icyo muri 2019 bagiranye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bakunze rero mwamudukurikiye nahangaha dusoreje amakuru, ariko mbere yuko tuyasoza reka mbabwire ko uwo bita Alphonsine muramuzi muri sinema nyarwanda ku munsi w'ejo ku wa gatandatu mu gihe abandi bari bamanutse Nyagatare abandi bamanutse i Huye, we yarari igicumbi hariya mu mujyi, nako yarari igicumbi mu mujyi, aho rero yari kumwe n'abandi bantu bari bavuye hehe. Ako ni agaseke mbabikiye kubera ko yabashije kuba yahura n'umunyamakuru wa Amakuru Now TV. Wowe uze gukurikira amakuru mu masaha ari imbere muraza kuba mwamenya byinshi twavuganye n'uwo bita Alphonsine. Rero reka mbabwire ko amakuru yacu nahangaha tuyasoreje. Indi sango y'amakuru ni masaha ari imbere, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibashyigikiye mu byo mukora byose. Ngiye muri studio nitwaga Afista da Silva. Reka nshimire umuntu wese twatangiranye no makuru kugeza tugejeje ku musozo. Niba aribwo bwa mbere ndakusaba gukora subscribe, nyamuneka ugakanda kunzogera kugira ngo igihe cyose dukoze amakuru ujye ubasha kuba uwa mbere mukuyabona, ukande like na share na comment. Hanyuma reka nshimire ikipe ngari ya Fista Build Entertainment iba yamfashije gukusanya ano makuru
ndetse n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma n'abari bumfashe kuyapolodinga mu kanya kugira ngo abashe no kubageraho ku muyoboro wa YouTube. Mukomeze mukurikire n'ibiganiro twamaze gushyira kuri uno muyoboro wa YouTube wa Amakuru na TV. Hanyuma njyewe turaza guhura mu saha ari imbere. Bye bye. Imana ikomeze ibashyigikiye mu byo mukora byose. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.